بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama kalawol kisal haray ko musidɗo mon on Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan labe andiraɗo on Bagnan technology service e lawol kisal. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko saɗi moɗon ko tooli moɗon hiɗon du'ana hiɗon weltana hiɗon jarna fota. haray musidɓe julɓe tedduɓe wano andirɗon noon hino wowi e nde ɗo ñalande alarba waɗugol me'in émission on ka radio lawol kisal e ka radio fottengollen Guinée. alhamdulillahi rabbil alamin. haray ka radio ton ha joni golle ɗen ɗe gasali taho. haray no gasiri wo Incha'Allahu en waɗoyay ton kono sabu waɗugol me'en ton haray ɗum hino newna kadi yo en wakkilo waɗen oɗo émission kalawol kisal ɓayru hiɗen geli naforiji ɗin hino heɓade hari ka radio hino heɓade kadi ko molana kalawol kisal ɗo. haray ko ɗum waɗi hiɗen kontina oɗo émission hande kadi wano waɗirano noon kadi yontere hande e oɗo leer. haray ɗo yo radio on fuɗɗite haray ko o leer ɗo wonɗen e waɗude oɗo émission ɗum ko si 7h on yoni woni 7h30 e alarba wo alarba Incha'Allah. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko saɗi moɗon ko tooli moɗon hiɗon du'ana hiɗon weltana hiɗon jarna. haray hiɗe weltano musidɓe ɓen ka lawol kisal ɓe fof e maɓɓe gila ka fuɗɗi ha ka hattoyi ma ha ka hattoyta. haray gila e hooreɓe ɓen ha e wonɓe e wallitade ɓen ha e onon wonɓe e jentade ɓen on fof moɗon meɗen du'ani on meɗen weltani on meɗen jarni on fota fota nde tawde noon oɗo lawol kisal koko wi'a kon tigiri nafoore ɗuɗunde no heɓade e muɗum moƴƴereji hewɗi no heɓade e muɗum. haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray hiɗo weltana hiɗon jarna. haray musidɓe julɓe tedduɓe haray wano gelerɗon noon sumaye on neɓali ko feƴƴi. haray Allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en e nduɗo sumayeru kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. haray ko fi yo en wawu heɓude kulol Allah no tawa e ko wonɗen e horirde kon. joni noon musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon geli ko lebbi 11 feƴƴata si sumaye hewta. haray hiɗon geli honno fewdo ɗo nduɗo sumayeru ndu fuɗɗike mutagol kono noon hindu mutodude kadi e oɗo tagu Allah. ɗum waɗi si suɓiɗen hande oɗo mawdu meɗen ko ngolɗo kulol Allah e nafoore ko heɓoto kon e muɗum. haray ko ɗum woni oɗo mawdu meɗen hande. ngolɗo kulol Allah ngol tawi ko pellet ko ngolɗo woni ko ɗaɓɓuɗen ka sumaye. joni noon ngolɗo kulol Allah ngol ɗaɓɓuɗen ka sumaye hino hani ko tawata e waway ngol jogitade ha ngol nafa en e nder gurdam men ɗam fuu. ngol nafa en e golle men ɗen fuu. ngol nafa en e alhaaliji men ɗin fuu. ngol nafa en e gurdam men ɗam. ngol nafa en e golle men ɗen. ngol nafa en e jikkuji men ɗin. ngol nafa en ka ɓeygureji meɗen.
ngol nafa en kala ka wonɗen, ngal nafa kañum kadi kala mo wonduɗen, ngal nafa kañum kadi kala mo gollideten. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe, allahu subhanahu wa ta'ala ka suratu al imran o wi en ya ayyuhallazina amanu ttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. ko onon yo gomɗinɓe hule allahu on no o hana hulirede non, wata on mayu dey si wana hara ko on jebbiliɓe. se ndaari oɗo aya en taway ngol ɗo kulol allah wana hitande tun yamira ɗen ngol ɗo, wana jogogol ngol ɗo kulol allah ɗa ronkagol jogade ngol ɗa. haray neɗɗo on ko yo o wakkilo o jogongol ɗo kulol allah. ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa ta'ala o wi'i en kadi e oɗo aya ka suratul ahzab, haray himo wi en ɗon oɗo aya ya ayyuhallazina amanu ttaqullaha wa qulu qawlan sadida. se ndaari kadi oɗo aya en taway yamirore ko yamira ɗen ɗo kon ha ɗum hino holli en ngol ɗo kulol allah hino hani kadi wonude e ɗiɗo jikkuji meɗen, hingol hani kañum kadi wonude e ɗeɗo tere meɗen. ko ɗum waɗi si on tigi wi'ama yo o wowlu konngol moƴƴol, hiɗen geli ngol ɗo konngol ko konngol ngol tawi nde on tigi no wowlangol woday e tere makko ɗen ɗe o mimmini, woday e tere makko ɗen gulluɗe. ɗum holli e wondema ngol ɗo kulol allah hino hani yaltutude e ɗeɗo tere meɗen. se ndaari ɗum ɗo kadi en taway ko pellet haray kulol allah ngol hino yaltinana julɗo on ko moƴƴi. oɗo waɗi so wi en yuslih lakum a'malakum, o moƴƴinanayi on golle monɗen, o yaghfir lakum zunubakum, o yafano on bakkatuji mon ɗin. wa man yuti illaha wa rasulah, kala ɗoftiɗo allah e nelaɗo makko on, faqad faza fawzan azima, haray oɗo o mali malal mawnugal. jono musidɓe julɓe tedduɓe, ndaren oɗo aya ɗo kadi nde tawde neɗɗo julɗo on ko ɗum ɗo o woni e ɗaɓɓude e nder gurdam makko ɗan, yo golle makko ɗe moƴƴu ka aduna ɗo, o ɗaɓɓira jawdi ndin no moƴƴiri, o moƴƴina ka ɓeygure makko, o moƴƴina ka golle makko, o moƴƴina ka galle makko, ko ɗum julɗo o woni e ɗaɓɓude. si o heɓi ngol ɗo kulol allah e hino ɗo nafoore maggol on, haray on tuma haray golle makko ɗen moƴƴey, fiyakeji makko ɗin fo moƴƴa, gurdam makko ɗam moƴƴa, ɓe o gollidata ɓen kañum kadi wona moƴƴuɓe, ko o gollata kon kadi wona ko moƴƴi. si allahu subhanahu wa ta'ala wi'i en o moƴƴinanayi en golle men ɗen, wakkilo ɗen moƴƴinen enen kadi ko hanuɗen moƴƴinde kon, accirenmo o moƴƴinana en ko o moƴƴinanta en kon. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe, faamen dey wondema mo golle mum moƴƴi aduna, haray hino tañƴinoya ka o heɓoyi ko moƴƴi kadi janngo. ko ɗum waɗi si allahu on wi'i en ɗo wa yaghfir lakum zunubakum, o yafanto on bakkatuji mon ɗin, o yawtana on bonniriji mon ɗin. haray noon ko wonata sabu julɗo on heɓa
moƴƴere aduna e lahara ko ɗoftagol makko Allahu on e ɗoftagol makko nelaɗo Mouhammad sallallahu alaihi wasallam. mo waɗi ɗum ɗo haray ko oɗo woni malɗo, ko oɗo woni gañiɗo, ko oɗo woni hulowo Allah, ko oɗo woni moƴƴo, ko oɗo woni kelɗuɗo, ko oɗo woni ɗaɓɓeteɗo gollideteɗo, ko oɗo woni mo tawi si a gollidi e makko a ninsata, si a wallidiri e makko a ninsata, si a jombini oɗo geɗal joma on a ninsata, si ko oɗo kañum kadi woni ko jombanɗa haray a ninsa. ko ɗum waɗi si ndaari aya on en taway ɗeɗo ayaji alqur'an ɗe e sifamama ɗe gollitirama haray ko ɗum woni nafoore gurdan aduna. ko ɗum waɗi haray musidɓe julɓe tedduɓe koye en andu pellet neɗɗo julɗo on dey himo hani wattande yila o faama kaɗo dina makko, o gollitira kaɗo dina makko, o eto o wura gurdan nafayɗanmo ka aduna makko e ka lahara makko. haray so nani no wi'e kaari mali, kaari moƴƴirama, kaari heɓi nafoore aduna e lahara, haray o ɗofti Allah, o ɗofti kadi nelaɗo makko on. ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ɗo haray oɗo o mali malal mawnungal. ko wi'ete malal ko ɗum wi'ete kisal, ko ɗum wi'ete jam, ko ɗum wi'ete barki, ko ɗum wi'ete moƴƴere aduna e lahara. haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen e nder ɗam ɗo gurdam me'en no heɓiren ɗum ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe si en ndaari oɗo aya en taway pellet Allahu subhanahu wa ta'ala himo laɓɓinani en ko laaɓi pos e oɗo aya. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe haray wakkilo ɗen no waɗiren ɗum ɗo. kanko Allahu subhanahu wa ta'ala en kadi ka suratul hasr ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, ko onon yo gomɗinɓe hule Allahu on, wal tanzur nafsun yo wonki kindaru dey ma qaddamat li qadin konko ki ardinani jango. wattaqullah yo o hulu Allah, yo wonki kin hulu Allah. inna allaha pelletno Allahu on khabiran ko humpitiɗo bima ta'amaluna konko golloto. musidɓe julɓe tedduɓe si en ƴetti oɗo aya kadi en watti e ɗe ayeje ɗe janguɗen, en taskike, en miijitike, en kalkili, en wattani yila, en ndaari moƴƴa, en taway pellet ngol ɗo kulol Allah ko ɗum ɗo woni ko jurɗo on ɗaɓɓira. haray mo huli Allah o ndaaray ko o gollata kon, o ndaaray ko o waɗata kon, o ndaaray ko o gollinta kon, o ndaaray ɓe o gollidata ɓen, o ndaaray ɓe o wuuridi ɓen, o ndaaray nde ɗo ɓeygure makko, o anda ko honɗum o woni e ardinde jango. mo ardini ko moƴƴi o hettoyay ko moƴƴi, mo ardini ko boni o hettoyay ko boni. ko ɗum waɗi si neɗɗo julɗo on hino haani ka o heɓa ngol ɗo kulol Allah. haray felliten non anden neɗɗo hulɗo Allah on yo Allahu on
waɗu en ko en hulɓe mo aray felliten anden Allah no humpiti ko wonɗen e gollude kon mo andi ɗum ɗo o wattani yila e ɗum ɗo o renike e bonnugol yimɓe ɓen o renike o yeddugol Allah haray kulol Allah ngol waɗi batte e makko ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri dendagal tagore nden e hulugol Allah haray ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala o laɓɓinani en ka alqur'an o laɓɓinani en ka defte o laɓɓinani en e maako nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam si en daari kadi oɗo aya arɗo ka suratu nisa'i ka aya 131 Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ɗon walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haray tigi on wattane yila haray neɗɗo on koy o wakkilo o hula Allahu subhanahu wa ta'ala o anda ɗum ɗo ko wasiye Allahu subhanahu wa ta'ala e makko kanko julɗo on o faama Allahu on waajike mo hulu Allah ɓaawoɓe ɓen kadi moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen ko ɗum kamɓe kadi ɓe yamira haray musidɓe julɓe tedduɓe ngol ɗo kulol Allah ayeji arɗe e fi ɗum ɗo ɗen no ɗuuɗi so yi'i moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe yewtama ɗum nanunoɓe e maɓɓe ɓe heɓu moƴƴere aduna e lahara salinoɓe e maɓɓe ɓen fow ɓe heɓu lorra aduna wattane yila enen kadi si woniri ni e feƴƴuɓe ɓen pellet ko ni kadi wonirta e enen wuruɓe ɓen kala ronkuɗo jogitade kulol Allah ngol o wuuriri ɗo sago makko hara sago makko on yaada e sago Allah e nelaɗo on yo o fellito o heɓay lorra e tampere e sonja aduna e lahara yo Allahu on dandu en haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe si en daari ɗeɗo ayeji alqur'an ɗeɗo ko Allahu subhanahu wa ta'ala on jippini ɗeɗo e Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam jippini ɗe e nelaɗo on yottini ɗum yottina ha ɗum yotti e meɗen ko ɗum waɗi si en daari ɗeɗo ayeje ɗum ɗo wonay sabu ko ɓeydani en ngol ɗo kulol Allah meɗen ko ɗum waɗi ha joni si en daari ka suratu nisa'i kadi Allahu subhanahu wa ta'ala himo yewti en ka aya arano ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ko onon yo yimɓe hule jeyɗo on taguɗo on immorde e wonki wooti musidɓe julɓe tedduɓe feƴƴi nyalaɗe e nyalaɗe Sheikh Fawzan hiɗon geli ɓeɗo ko karamokoɓe meɗen
windamɓe en defte ɗuuɗuɗe kañum Cheikh Fawzan. Hande woni kaka Facebook winduɗon Cheikh Fawzan, woni kaka réseaux sociaux ji ɗuuɗuɗi. On nanay hittoɓe ɗo cheikhuɓe o yi'ay programme ji maɓɓe faamon gollitiron ñande goo e ñalaɗe ko ɗum ɗo ɓe waɗiri khutba maɓɓe. E musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeɗo non ko karamokoɓe wuuridaɓe ɓe wuuriduɗen Cheikh Mouhammad Salihul Fawzan. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray tigi tigi on koye en andu ɓeɗo ko karamokoɓe meɗen, ko ɓe e windi mulakhasul fiqh, ko ɓe e windi defte ɗuuɗuɗe, ko ɓe windi sarhu mulakhasu kitabu tawhid on o mo Oustaz Mouhammad Salih Sow firani en o fuu makko. Ko ɓe windi mulakhasul fiqh on deftere nde Oustaz Abdoulaye Kala firani en nde fuu mayre. Deftere nde ɗo mulakhasul fiqh hure nde docteur Mouhammad Wuri Bari wonno en e firande laabiji ɗiɗi e nder yontere nden. E ala si fana on salminama ko nde e ɓe wonno e jannude ka juulirde wi'etende nden Sinciru ɗum ko Bambeto. Ko nde e kadi ɓe woni en e firande ka juulirde Bawajir e tenenje ɗen. Nde ɗo deftere ko deftere nde tawi inde mayre ko nde wi'a kon ko ɗum woni e mayre ko mulakhasul fiqh. Aray musidɓe julɓe tedduɓe, ngal ɗo gandal fiqhu ko gandal andugol ko honno Allah rewirte. Aray docteur Mouhammad Wuri Bari heɓe jannande en nde ɗo deftere ko darni darsu on koko darni darsuji ɗin kon. Yo Allah o newnan en hetten ɗe ɗo juulirɗe, hetten ɗiɗo darsuji on tuma haray ɗiɗo hino continue. Haray kadi nde ɗo deftere sarhu mulakhasu kitabul tawhid ko nde e Alhaji Boubacar Ndiare woni e jannude solo primo. Solo primo e jumaje ɗen si futuro on salminama. Are musidɓe julɓe tedduɓe, Cheikh Fawzan ɓe no windan en defte ɗuɗuɗe, ko wuuridaɓe kadi fewndo ɗo hiɓe wuuri. Docteur Mouhammad Wuri Bari ɓe sifanike en honno laabiji ɗuɗuɗi ɗi ɓe yewtidi e Cheikh Fawzan. Ɗum waɗi yo Allahu on ɓeydan en docteur Mouhammad Wuri Bari gurdam moƴƴan e moƴƴereji aduna e moƴƴereji buy e majji, okkoroyaɓe kadi moƴƴereji ɗin kala kara. Ko kamɓe kadi docteur Mouhammad Wuri Bari woni e jannude kadi deftere Cheikh Fawzan. Haray tigi tigi on ka juulirde Bawazir nde ɗo deftere wi'etende sarhu sunna, deftere aqida, ko ɗum woni deftere kelɗunde, deftere nde tawi nafoore ɗuuɗunde heɓike e mayre. Hare noon musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo darsuji jangaɗi fuu ko janga kon ganintinga naate ka Bagnan technology service. On yi'ay ɗon ɗe ɗo defte ka tawata karamokoɓe men ɓen ɓe firi ɗe ɗo defte. Docteur Mouhammad Wuri Bari
fi kulol Allah yewtugol fi kulol Allah ɓe waɗani en ɗum nde yewtere nde wonɗen e wadde ɗo taqwallah fi kulol Allah. Si on naati ka darsuji docteur Mouhammad wuri bari on ɓeydoto moƴƴa ko honno non ɗon naatirte hara kono newori koyo on yaw ka Bagnan technology service ma yahon ka Isa jawɓe ba ma ɗum yahon ka page laawol diina ɗum kaka musidɓe men ɓen koto Ibrahima Marela. siko ɗon kadi naatirɗon o yiya e ɗon darsuji docteur Mouhammad wuri bari ɗin naaton jentoɗon ɗiɗi ɓeydo ɗon ɗiɗi ɓeyday on tum wano ɗo yo on yango ɗaɓɓitugol pandi mi addani on ɗo liyen ka Bagnan technology service. si on naati ɗo ko pellet e oɗo liyen on hendoto ɗeɗo defte firaɗe e ɗiɗo darsuji. haray mi naɓani on ɗon kadi haray tigi tigi on programme ji ɗin ɗi fo majji on gelike wano si on naati ka durusu docteur Mouhammad wuri bari e hutubaji muɗum o yiyay ɗon ɗiɗo programme ji mi naɓani on ɗon kadi on ɗon liyen. musidɓe julɓe tedduɓe ɗo kami sakkiti on naɓande ɗo hara ko sengo ko koto Ibrahima Marela gollani en kon hara ko ɗon naatir ɗon on hendoto ɗiɗo darsuji sika ka koto Isa jawɓe ba moƴƴinani en kon ɗum ko Isa jawɓe ba hara ko ɗon naatir ɗon on hendoto ɗiɗo darsuji docteur Mouhammad wuri bari sika ka Bagnan technology service ɗo naatir ɗon on hendoto ɗiɗo darsuji wano nde ɗo deftere sarhu sunna. si on yahi ha e deftere nden on kliki ɗon gila ɓe fuɗɗinde jannude ha hewti ka ɓe hatti ɗon fewndo ɗo darsuji ɗinno ɗon sika ka mulakasul fiqhi darsuji ɗinno ɗon sika ka asamaru dani nde ɗo deftere arrisalare kliku ɗon naatu ɗon darsuji ɗinno ɗon siko nde ɗo fiqhu sunna darsuji ɗinno ɗon wano andirɗon non docteur Mouhammad wuri bari hino ɗo no ɓe woni e jannirde non musidɓe julɓe tedduɓe ndaare wakkilare ha ka ɓeɗo karamokoɓe meɗen wakkilani en fiye en wawu heɓude ngol ɗo kulol Allah. musidɓe julɓe tedduɓe haray non ɓeɗo si wakkilorani ɓe waɗirani en ni ɓe walliri en ni en kadi ko haɗi walliren hoore me'en no wawiren jangirde hara nyande wo nyande en finoto darten hara nyande wo nyande en jangay hara nyande wo nyande en ɓeydoto hara nyande wo nyande en faamay. hey ko on yo musidɓe julɓe tedduɓe ngol ɗo kulol Allah ngol wonɗen e yewtude fi mu'um ha mono faala heɓude ngol ɗo kulol Allah o jangay dey o fiinoto dey o dartay dey o rewtoto dey ko ɗum waɗi si tawi woni haray si on naatiri ka Bagnan technology service on noddi ɗiɗo numéroji wonɗi ɗon haray dey o wawete moƴƴinanede duɗe monɗen ka appareil ji moɗon ka téléphone ji moɗon hara ko ɗon fiinoto ɗon ko ɗon dartoton ko ɗon rewtoto ɗon hara ko e hoore no newori woodi nanuɓe jaɓi ko yewta ɗo ɓe ɓeydi moƴƴa non ɓe ɓeydi moƴƴa dey ɓe ɓeydi fota non
no woodi janguɓe ɗo defte ha ɓe gayni hande ɓenno jannande en defte go'o, no woodi fuɗɗiɓe ɓe gaynali, no woodi jokkuɓe hiɓe tinni hiɓe wakkili. musidɓe julɓe tedduɓe, haray nde ɗo deftere nde tawi Sheikh Fawzani no windani en wakkilo ɗen jangen nde. ɗum ko nde ɗo mulakhasul fiqire e ɗiɗo darsuji fof ɗi tawata haray neɗɗo no hani wakkilade o heɓa kulol Allah. ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri en enen gomɗinɓe e ɗeɗo ayeje hulugol Allah, o yamiri en kadi ñentingol nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi si o fewti nelaɗo on, o tuggi e nelaɗo on, o taggi e meɗen ka aya arano ka suratul ahzab, ya ayyuha yuttaqillah, ko ayyo annabajo on hulu Allah, wala tuti'il kafirin, wata a ɗofto heferɓe ɓen wal munafiqina e nafigiɓe ɓen, inna allaha pellet kanko Allah kana o laatike, kana o sifori haliman ko anduɗo, hakim ko o ñeñuɗo, ko o ñawuɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jejidiri wakkilo ɗen hulen Allahu subhanahu wa ta'ala. jangen dina kan, famen dina kan, gollitiren dina kan. ndaare Allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri nelaɗo on hulugol Allah, o tuggi e nelaɗo on, o taggi e meɗen en fof yo en hulu oɗo Allah. haray o holliti en kadi wondema haray dey ko ɓurata moƴƴinde golle pellet ko neɗɗo jogitiɗo ngol ɗo kulol Allah. haray ko ɗum waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en kadi ka suratul baqara ka aya 197 watazawwadu yoɓe fa inna khayra zadi taqwa, pellet ko ɓuri moƴƴe yoɓa ko kulol Allah. kala hulɗo Allah o huli Allah ɗon nafaymo moƴƴa. haray si tawi woni on tigi huli Allahu subhanahu wa ta'ala, o jaɓi moƴƴingol golle makko ɗen, o moƴƴini konguɗi makko ɗin, o moƴƴini piɓle makko ɗen, o moƴƴini fiyakuji makko ɗin, o jaɓi golle makko ɗen, jikkuji feeñuɗi yalti e muɗum, woni himo woni e kene ko moƴƴere jikku o yaltinta, woni ko kanko tun ko moƴƴere jikku o yaltinta. hara himo moƴƴi e Allah, himo huli Allah, haray tigi tigi on o ɗo on o woni malɗo aduna, o woni malɗo kalakara. haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe, neɗɗo on si huli Allahu subhanahu wa ta'ala, o tottay farillaji ɗin, o waɗay kadi naafiluji ɗin, o waɗay kañum kadi moƴƴereji ɗin, o waɗay kañum kadi golleji laɓaɗi. ko ɗum waɗi si nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en ittaqillaha haysuma kunt, hulu Allah nokku kala ka wonuɗa. si neɗɗo julɗo on huli Allah nokku kala ka o woni, e musidɓe julɓe tedduɓe, ko honɗum wi'uɗon si tawi woni lamɓe men ɓen ko ni ɓe wa'i. ko honɗum wi'uɗon si tawi woni lamɓe men ɓen ko ni ɓe gollirta.
ko ngol ɗo kulol Allah ɓe gollirta, ko ngol ɗo kulol Allah ɓe gollirta ka biroji maɓɓe, ko ngol ɗo kulol Allah ɓe gollirta ka galleji maɓɓe, ko ngol ɗo kulol Allah ɓe gollirta ka disodiral maɓɓe. haray si neɗɗo on woni ko o hulɗo Allahu subhanahu wa ta'ala, oɗo haray wana o wujjowo, wana o jattowo, wana o lorrowo, wana o jamfotoɗo leydi makko ndin, wana o jamfotoɗo yimɓe makko ɓen, wana o lorrowo ka o woni wo ka o woni, wana o sonjowo ka o woni wo ka o woni, wana o tampinowo ka o woni wo ka o woni. E musidɓe julɓe tedduɓe, yeete en si tawi lamɓe men ɓen ko ni wa'i, ene harayno ndiɗo leydi meɗen harayno ko pellet hino moƴƴani ndi ɓuri ni. E musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum waɗi si tawi woni pellet neɗɗo on o huli Allah, alhaaliji makko ɗin moƴƴey kene e gunɗo, o wonay ko o moƴƴinowo ka o woni wo ka o woni. ko ɗum waɗi si moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen kamɓe ɓe jogitino ngol ɗo kulol Allah moƴƴa. si en daari oɗo aya kadi arɗo ka suratu Al-Imran ha joni aya 102, Allahu subhanahu wa ta'ala himo wi en ɗon ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kono yogomninɓe wakkile hulon Allah no o hana hulirede non. ɓayru oɗo aya jippike ɗum anini moƴƴa, ɗum anini wuridanoɓe ɓen on tuma, ɓayru kamɓe si ɓe yamirama ɓe waɗay woniki san. ɗum mapini ɓe, ɗum anini ɓe, ɗum tawi vraiment hino wonani ko waɗani ɓe calculji molanaɗi. koko wiya ɗo ko honno menen men wawata wurirde hara men hawrodirali e palje, hara men hawrodirali e yeddugol. ebba ɗum ɗo anini, ebba ɗum ɗo mapini, ebba ɗum ɗo anini, ɗum wonani ɓe ande, ɗum wonani ɓe mapunde. ɓayru noon Allah ko o moƴƴo o wattano yiɓe ɗon ka suratu Tahabun aya 16, fattaqullaha mastata'tum. joni hule Allah berwo ko taɗina ɗon. o ndaari noon oɗo aya o sikkay oɗo aya ono newnanimo bonnugol o waye, o sikkay oɗo aya ono newnanimo lorrugol o waye. ko berko taɗanaɗa kon wi'aɗa ya a waɗu, kono ɗum koyo wonu ɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, on tigi koyo o wakkilo e dewe ɗen, o wakkilo e haqqeji ɗin, o wakkilo moƴƴa, o wakkilo o kelɗa, o wakkilo o moƴƴina, o wakkilo hakkunde makko e yimɓe ɓen, o hula hakkeji ɗin, o hula tigi tigi on lorrugol ngol, o wakkilo o wona neɗɗo moƴƴo moƴƴinowo. musidɓe julɓe tedduɓe, ndaare hande no fewdorɗen, ndaare ka fewndi ɗen, woni ko laamaɓe, woni ko laamiɓe, woni ko wonaɓe e fewjodede. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ino hulɓini dey, ɗum ɗo no hulɓini ko ɗe balɗe ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. mi humpiti neɗɗo horuɗo suumaye, wonaɗo kadi e juulidede waɓutuji ɗi. oɗo no jamfiɓe o gollidata, ono ƴetti mbuuɗi maɓɓe, o wi'i ko goɗɗo goo o jonnoyi
fi julayagal maɓɓe ɗum ndara jokkita rewtita tawa ko fenande o jonnali goɗɗo. ɗiɗo mbuuɗi o waɗiɗi e haaju makko. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo mbuuɗi ko yahay ɗiwa 100 million franc guinéen. Musidɓe julɓe tedduɓe, hino woodi e maɓɓe ko 10 million o joganiɓe, woɓɓe ko 2 million, woɓɓe ko 3 million, woɓɓe ko 4 million, woɓɓe ko 5 million, woɓɓe ko ɓuri ɗum. Musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo o komo mi yi'i ka juulete ɗon himo juulida alansara hecci hanki. Musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo o ko o horuɗo suumaye. So yi'i en waɗi oɗo misal me'en, so yi'i en waɗi oɗo mawdu'u me'en fi kulol Allah, musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo huli Allah o way andirton non no woodi woɓɓe ɓe o jogani ɗiɗo mbuuɗi ɓen kadi ko joganiɓe woɓɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeɗo joganaɓe go'o ko ɓe mi andi nyallal ngal ka ɓe gollata ɗon no woodi e maɓɓe hara ɓe heɓali 10 000 franc intérêt. Joganaɓe ɗi mbuuɗi ɗi ɓe jogani woɓɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, o yi'i angal ɗoftagol nelaɗo on haa ka woni ngal ɗo julayagal meɗen. Si en wallini defte sari'a on, en jokki faaleji me'en ɗin ko pellet lekki alawata en majju. Oɗo ko ni o lorriri yimɓe ɓen. Musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo non si on ndaari inde makko nden on taway ko annabaɓe ɓen ɗo oɗo innitira. Musidɓe julɓe tedduɓe, mawɓe maɓen heɓama ɓe innitirama annabaɓe ɓen, ɓe innitirama sahabaɓe ɓen, an tawa ko yaha sahimbi mbuuɗi yimɓe ɓen. Ɗum ɗo hino hulɓini. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo hino anini, ɗum ɗo hino maapini. ɗum no tawa e ko ɓeydi en tampingol e oɗo aduna hande. ɗum no tawa e ko lorri en e oɗo aduna hande. ɗum no tawa e ko sonji en. Ko honno sonja o woniri? Sonja on ko honno woniri? Marɓe ɓen suusata golliduɓe e ɓe ala ɓen. ɓe ala ɓen kadi suusata gollidude e marɓe ɓen. Joni non wana ɗum ɗo huleteno Allah suuse, ko Allahu on huleteno ɗum ɗo hule. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo hino anini dey, ɗum ɗo hino maapini dey, ɗum ɗo hino satti dey. Hareno musidɓe julɓe tedduɓe, ko komi woni e wowlude ɗo koto Boubacar ka haalen gonga, ɓeɗo no jenti en hiɓen jenta kadi ka haalen gonga. Musidɓe julɓe tedduɓe, ene mo woni wowlowo gonga on o jampoto pellet mono woni ka haalen gonga ɗo. Oɗo harayna o jamfotoɗo, oɗo ko o gollowo gonga, oɗo ko o waɗowo gonga, oɗo ko o jogiiɗo jekkuji gonguɗi.
musidɓe julɓe tedduɓe, haray en torondiri en jeejidiri moodi wakkiloɗen no ngolɗo kulol Allah heɓora e meɗen. Wakkiloɗen no ngolɗo kulol Allah yaltitira ka jikkuji men. Hande ka fewdiɗen ɗo hino woodi e patron ɓe meɗen marɓe jawdi ndi tawata ɓe wawata gollirde ndiɗo jawdi maɓɓe kamɓe tum. Ko ɓe wakkili wo ko ɓe wakkili ɓe wawata ɗum. Hande no woodi e ɓe ala moyen ɓe tawi kamɓe kadi ɓe wawata wurude kamɓe tum ko ma ɓe gollida e yimɓe ɓen. Joni noon si tawi gollideteɓe ɓe wona hulɓe Allah, andi haray ɗum no hulɓini dey, ɗum no satti dey, ɗum no anini dey. Ɗum ɗo hewtani en e nokku ka tawi pellet ɗam ɗo gurdan, ɗum ɗo wonay sabu gurdan ɗan ɓitto wattane jila. Haray wi'uɗen nafoore ngol ɗo kulol Allah ko wurugol e jam, wura e malal, wura e moƴƴere, wura e kisal, wura e daɗal, wura e malal. Ko ɗum waɗi sika ka lawol kisal wonɗen heɗe wondi e koto Boubacar haalen gonga. Musidɓe julɓe tedduɓe, koto Boubacar no andi ko yewtaɗo ko gonga. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, tigi tigi on deyi ɗum ɗo min ino aninilam moƴƴa. Moƴƴa noon haray tigi tigi on ɗum ɗo no mapini fota non nde ɓiɗɗo pullo Fuuta janfoto ɓiɗɗo pullo Fuuta nyama jawdi makko ndin janfomo ɗum kadi harana 1000 francs ma 2000. Musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe makani en Sheikh Fawzan ɓe yewtuɗen ɗo fi muɗum ɓe waɗi ka deftere maɓɓe mulakhasul fiqhi attujjaru humul fujjaru yawmal qiyama illa man amana wa sadaqa. Njulaɓe ɓen ko ɓe woni bomɓe ɓen jango, si wana on holniɗo on gongi e ngeygu makko ngun. Musidɓe julɓe tedduɓe, o mo sifiɗen ɗo joni oɗo gongi, oɗo gongali dey, oɗo gongali. Musidɓe julɓe tedduɓe, wattane yila ka darirɗen wo ka darirɗen en taway ngol ɗo kulol Allah no hani. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗi gollodalji meɗen sanzen ɗiɗo jikkuji, sanzen ɗiɗo jikkuji dey. Musidɓe julɓe tedduɓe, wano miɗo andi ka woɓɓe woni hande. Allah no nemin ɗinɓe nema mo tawi ko hay e goto ɓe nyawlaki, ɓe andita kadi hay e goto mo ɓe lorri, ɓe andita hay e goto mo ɓe tampini. Musidɓe julɓe tedduɓe, si neɗɗo wa'i ni e baara oɗo no mali. Ko wana noon kadi contraire on, no woodi woɓɓe ko ɓe nyawli kon ɓe anda ko jeli, ɓe lorri ɓen ɓe anda ko jelo, ɓe tampini ɓen ɓe anda ko jelo. Mo wuriri ni musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo ko honno oɗo wawata
heɓirde malal aduna e malal lahara. Aray wattani yila musidɓe julɓe tedduɓe ngo ɗeɗo ayije ɓe janguɗen en jangi ɗo ayije ɗuɗuɗe hara ko gotal pet ƴettuɗen gollitirɗen en heɓay malal aduna e lahara, en heɓay kisal aduna e lahara. Itti e sikki si en gollitiriɗe fuu musidɓe julɓe tedduɓe. Wattana yila dey renoɗen dey rentoɗen dey haray dey musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe kaɗo dina l'islam koriyo ko waɗi en julɓe ko allahu subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri en ɗum. No julɗo nayo wonu hara o moƴƴa jikku mo nyawlike yoɓali haray o uddi dambuɗe ɗuɗuɗe moƴƴereji tawata hara ɓeɗo nyawluɓe oɗo mo yoɓali ɓe ala hande kadi cuucal nyawlugol goɗɗo goo. Musidɓe julɓe o musidɗo men mo wiwɗen ɗo oɗo lorri dey iɗon geli noon kadi neɓali fes ko sifiɗen ɗo kadi fi woɓɓe go'o perdimɓe musidɓe maɓɓe ɓen kadi ko inde sahabajo marigoy mawɓe maɓɓe ɓe nyande jibini ɓe ko inde sahaba ɓen ɓe jonni ɓe fiyo ɓe wa'uwa ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ɓe ɓe wujjali ɓe ɓe jattali ɓe ɓe jamfaki fiyo ɓe wa'u non ko ɗum innitira ɗen ɓeɗo sahabaɓe goyi. Oɗo kadi no perdini ɓe o wuridi ɓe o gollidi ɓe o yeeyidata ko ɓuri 200 million franc guinéen. Ɗum noon kadi kaka suumaye ɗo goy ka suumaye musidɓe julɓe tedduɓe e nder suumayer ɗum e nder ka Allah wi en ɗon kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Fiyon heɓu kulol Allah oɗo huli Allah si oɗo suusali natugol e suudu nyama, oɗo suusali natugol e suudu yara, o suusali natugol wonda e ɓeygu makko e suumaye ɓayru pellet o suusata ɗum o suusali ɗum. Si oɗo suusoyi nyamugol ko yimɓe ɓen kon haray ko honto ko ko o huluno Allah ɗa nafi haray nafaali musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo faala ɗen yo faamo ko ɗum faala ɗen yo faamo dey. Si goɗɗo wakkiloto fewtugol Allah wi'amo Allahu akbar juula fana juula alansara juula futoro juula geeƴe e musidɓe julɓe tedduɓe kono o waɗa ɗum ɗo fuu o ronko woɗade e ko yimɓe ɓen kon o ɗaɓɓira jawdi makko ndin tono kono hara ko tana o woni e fawde e yimɓe ɓen ɗum ɗo moƴƴa few fes. An oɗo musidɗo so tawiɗa jenti sanzu oɗo jikkoma few sanzu a sanzani yimɓe ɓen ɓuttu maɓɓe ngun a sanzani yimɓe ɓen ɗaɓɓere maɓɓe nden a sanzani yimɓe ɓen moƴƴereji maɓɓe ɗin sanzu ɗum ɗo fes terto ɗum ɗo few wonu moƴƴo few wonu kelɗuɗo few andita kadi ko a maayowo few nyande goo haray hiɗa ka ley bide nyande go'o e nyalaɗe aray ɗe haray hiɗa ka nder ngayka wattama moƴƴinama feppinama uddama gayɗe uddama ka hendu natirta uddama ka daygu natirta uddama e musidɗo julɗo tedduɗo nyamana yimɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen
janfoɗaɓe jattaɓe lorraɓe tampinaɓe waɗanaɓe ko lorrataɓe waɗanaɓe ko lorratama jattaɓe jawle maɓɓe ɗen musidɓe julɓe tedduɓe jattaɓe jawle maɓɓe ɗen jiiɓa ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe jiɓo e galleji maɓɓe ɗin ɓe lorro e gurdam maɓɓe ɗan an sikka ɗum ko moƴƴere ma'a ɗum ko daɗal ma'a ɗum ko nafa ma'a ɗum koko wallatama ɗum koko lorratama non fellitu anda kullu lahamin nabatat alal harami fannaru awlabi kala ɓandu ne irandu ko harmi ko yiite ngen handi e mayru fellitu ɗum fama ɗum jaɓa ɗum gollitira ɗum haray tigi tigi on musidɓe julɓe tedduɓe hewti ka wonɗen e waynodirde ko ɗo wonɗen e hattude nde tawde noon si en naɓɓi ɗum ɗo ha ka naɓuɗen haray tigi tigi on ko faala ɗen ko fiyo faamu ko faala ɗen ko fiyo jama on andu ko faala ɗen ko fiyo jama on gollitir e weltanike équipe lawol kisal on fo wonɓe e finance ude wonɓe e gollude wonɓe e wallitade wonɓe e moƴƴinde fop maɓɓe ɓe du'anama ɓe weltanama ɓe jarnama e weltanike musidɓe ɓen fof ka Bagnan technologie service wonɓe e noddude jangga wonɓe e noddude rewto wonɓe e wallitade no woɓɓe goo kadi jangira ɓeɗo ɓe fop ɓe weltanama e weltanike wonɓe ɓen kañum kadi ka page lawol diina haray hiɓe weltana hiɓe jarna ɗum kaka musidɓe men ɓen honno koto Ibrahima Marela Diallo ma koto Ibrahima Marela haray hiɓe weltana hiɓe jarna haray musidɓe julɓe tedduɓe haray meɗo weltani on fof haray e weltanike koto men Alhusayni Diallo ɓe windani en ko ɓe windani en ɗo ko haray si ɗum ɗon feƴƴi e weltanike koto men Bachir Ba haray tigi tigi on ɓe weltanama ɓe du'anama ɓe jarnama si ɗum ɗon feƴƴi e weltanike koto men Ceerno Ahmad Bari haray yo Allahu on laɗo Mouhammad yo Allah waɗu jikku koto Basira on kañum kadi jikkune laɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam koto Alhusayn Diallo onon kan tigi tigi on o wi'ama honno nde ɗo inde yo Allah newna on jokkon nde ɗo inde ko wi'a kon e mayre inchallah haray ɓe weltanike koto Ahmad Kanté kamɓe kadi yo Allah waɗu jikku maɓɓe on jikku Ahmad haray koto Ahmad fellite wona yimɓe ɓen fof inɗe maɓɓe ɗe woni ka alquran kono onon inde mondenno ka alquran weltore ɗum weltano ɗum mawɓe mon jonnuɓe on ɓe ndeɗo inde ɗum ko moƴƴere molanade ɗum ko moƴƴere molanade dey haray wattane jila haray ndaro e ka suratu saf inde mondenno ɗon haray tigi tigi on ɗum haray koto Ahmad min ɓeydi o weltanade haray kadi e weltanike ɓeɗo maketeɓe Diallo haray tigi tigi on iɗe weltaniɓe iɗen jarniɓe e weltanike koto Ibrahima Diallo ɓe windane e merci koto onon kadi min wi'a on merci koto haray inde monden ko on innitiraɓe annabi Ibrahim fellite inde mon moƴƴo moƴƴo moƴƴuɗo moƴƴo moƴƴinɗo moƴƴo kelɗuɗo musidɓe julɓe kelduɓe tedduɓe haray e weltanike ɓeɗo maketeɓe Mouhammad Ba maɗum Ba haray ko kamɓe andi ko en kon feri kono en andi koɓe naɓano jande ɓe feƴƴuno ba ɓe jangi ha ɓe muuti haray hiɗe weltanoɓe hiɗen jarniɓe fota fota inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo weltana hiɗon jarna hiɗon tolna haray noon musidɓe julɓe tedduɓe wata on yejjitu ɗiɗo darsuji
ka page meɗen tiki on ka page meɗen honno ka page meɗen dina haray lawol dina haray wattani ilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe andi ka natugol ka page lawol dina haray ko waɗugol tum dr waɗa dr jano waɗa d waɗa 26 haray ɗum ɗo ko façon gono natir ton sona ɗum clique on o ikon mo yiɗon ɗo on clique ɗo tum naɓay on ɗon yi on moƴƴereji e naforeji hewɗi kokoto Ibrahima Marela kollani en haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen weltano kañum kadi jaja men Zainab Diallo haray yo Allahu on waɗi jikku maɓɓe on jikku nene Zainab haray hiɗen andi ɓeɗo ko innitiraɓe sonnaɓe nelaɗoɓe Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam haray si ɗum ɗon feƴƴi hiɗen weltano koto men Oumar honno Sow haray tigi tigi on en weltanike ɓe moƴƴa yo Allahu o weltanoɓe si ɗum ɗon feƴƴi haray heno ɗo kadi maketeɓe honno koto men Adama Sow ɓeɗo ko annabi Adama ɓe innitira haray yo Allahu on waɗu jikkuji men ɗin jikkuji annaba ɓen haray so ɗum ɗon feƴƴi haray kiɗen weltano kañum kadi ɓeɗo musidɓe meɗen haray honno hikkiɓe ɗo tigi tigi on hiɗe weltanoɓe haray ɗum ko koto men koola mo koola haray e weltanike ɓe en jardi ɗum fota yo Allahu on yoɓɓi ko ɓuuri moƴƴude e joddi so ɗum ɗon feƴƴi hiɗen weltano koto men Mouhammad MBA haray en weltanike ɓe windani e Macha'Allah yo Allah waɗu jikku maɓɓe on jikku Mouhammad so ɗum ɗon feƴƴi hiɗen weltano koto men Aboubacar haray tigi tigi on e yi ko ɓe windani en ko amin yo Allah waɗu jikku mum on jikku Sayyidina Aboubacar ko ɗum mawɓe mum ɓen falana on fadi so ɓe jonni on nder ɗo inde si ɗum ɗon feƴƴi haray hiɗe weltano ɓeɗo musidɓe meɗen koto Boubacar haalen gonga ɓeɗo ko musidɓe meɗen wontiran ɓe gaɗoto wakkiliɓe moƴƴa ka haalen gonga ko kamɓe tipani en fi oɗo service haalen gonga oɗo noon no servude gonga himo servude yimɓe gonga himo hollude yimɓe ɓen ko gonga jokkete si ɗum ɗon feƴƴi haray hiɗen wettano koto men ɓeɗo maketeɓe Abdoul Mumin Diallo haray yo Allahu on waɗu en fof gomɗinɓe haray inde mon den ino labba haray mi weltanike on min jarni en fota yo Allahu subhanahu wa taala weltana on mi yi ko winnan ɗon men ko thank you ɗum ko merci ka français thank you on ko o weltanama on jarnama ka anglais haray tigi tigi on e weltanike ɓeɗo maketeɓe on Ibnu Oumar Diallo haray yi ko ɓe weltani en ko ɓe holli batte soke maɓɓe wonde ɓe weltike haray weltanike koto Bocar Diallo ɓe wiyani en amin amin haray on fof moɗon o weltanama on jarnama haray ko ɗo wonɗen e hertude haray miɗo wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon e oɗo programme meɗen janngugol kaɗo dina fama gollitira haray miɗo wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon iɗon weltana iɗon du'ana iɗon jarna haray musidɓe julɓe tedduɓe naɓani on ɗon haray tigi tigi on oɗo programme Bagnan technology service haray tigi tigi on e yii windi ɗon kon haray tigi tigi on ko formation islamique à distance Bagnan technology service numéro ji téléphone ɗin ko ɗiɗo nodde ton walliniren no jangguire ko 664 33 06 56 et 628 08 87 07 haray on cliquay tun e oɗo icône ɗo haray naɓay on no hettiron ɗiɗo darsuji naɓay on no jangguiron eno finoro ɗon eno dartiron hara kañum kadi kaka hano ɗon jangude ɗon janggoton kaka hano ɗon dartude ɗon darta ton haray so ɗum ɗo feƴƴi e weltanike jaja men Binta Dara Labe mi wiyani en amin e ko toriɗen kon rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina nurana wa qul lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin